Ubat Thomas Pasal Troy Jong ke Meghalaya Security Agency ulang bakat kem kejeng penpena ke sorkar na ke tenat District Council Affair ha ke arp sautri gubernur Liu Arhajar Khatsan kala keren syah bagi bomde ki riulum ha bagi tap tender dan kam ya ke trading license Henry lada kila syajir pat kin haban ya ke trading license ke bagi haban yo na ke District Council ban sedang ya ke jeng tray ha bakeren ha kilat patai kubor mentagasi ke khatlai tri ukala lengkot Arhajar Pundriu Laong bagi la thok persya ya kini Henry haduk mentah kini kejeng thok jong ke sorkar kadang yang bad halor kini ke Khasi Hill Autonomous District Council ke ya ke trading license ya kitu kibri ki banabar ke jela ki bayo ya ke jeng tray kontrak katkum ke United Khasi Jantia Hill District Trading by Non-Tribals Regulation kat kendai sepak san pusau kidan hinyau teli ki kendon hato an ai ne anai ya ke trading license ya ki barjela kawe na kita ki kendon kalong ka kendon lai ka badan ha ka kendon bi ka ong hato dan ni em ki riulum ki baletre ya ka juk ka kam lani ki kloy ni em bantre ya kata ka juk ka kam ka ba ubar jela apply ban yo trading license bantre ya kata ka kam Ubat Thomas uluang bakate kejeng penbena ke sorkar Rasunam Arhajar Khatsan bat ke ke baka District Council ke trading license ya ke baki layo ya ke kam bantri kontrak kan ya kala keren syai baka an ke United Khasi Jantia Hills Trading District Trading by Non-Tribals Regulation kat kendai sepasan pusau kam dan jengmut syuk kini ke an. Mbak Thomas,พี่ดอนละก็จ้องกับเอเจนซี่แต่ให้ทุกละมีการโน้ตลีกับเอเจนซี่ที่บดอนหาคะแนนกับจลาจงนี้บอกปัญญาพี่นักเรียนที่ใจดูเรื่องจงนี้ที่ว่าละรีจิสเตอร์เรื่องเดียมันต้องกับเอเจนซี่กับคุณกับแอปอาร์จัดฟันด้วยกับวอร์มอฟอินเดียที่ดอนอมดุนายกันเรื่องโยงที่ดอนjugaที่ว่าละเบียดกับสมัยterkamกับคำเสนอมาจงที่บัดที่ว่าได้นังนี่บัดเนี่ยที่บอมได้ไปkasih kita ni lihat si Arlai ngut kita teri kena kejut kam. Tapi ni kitaได้kasih kita banyak ni mereka trading license nah kan urkom lada kila kita banyak ban banyak trading license state government kadon ni ban yang pika trading on non-tribal regulation 1954 ka keren syai ba ka trading license ni don kam tang ki bom dei kasih dia nak kalian jongi persiang banyo ya ka katkum ka jing aibor juga regulation ni banyo ya kata ka exemption napa ke CDC ni dadon ki department ki bapan and then kumbalong mentai ka trading license don kam bitang ki bri ki bom dei nak kasih Telak saya mencuba ke sorkar kala penmi ke penbena ke bohong ba kini kita tribal ki haban apply shwa tap shwa ke tender bat hadin nak tag apply pada ke trading license dah kila yo atau kadon sia humtane kadon yang mata akan dia gitu siapi ke kawe ke ba betap ko samba ka trading regulation 1954 kadai ka wadlam ka ba khain ba jo diskon limla ban lain kata bat ka jing thui kadai ba ngin purking ya kan ka khai ka pateng ka ba ki par jela ki persang ban wan rung lomba siapa ka jemri jongi memangi sutu saya kira ke history jongi ka ongum no upareng ru umwan ban thombo de kari India hak teng juga trade hakar kerteng juga khai ka pateng iwan ba ki sensar sunan de kari India ding sutu ba ka kalau bon kam ba bangin bat penangkam hok ya kini regulation bangin kenapa ka khai ka pateng ka jongi kan ne be hangi bat minum air lah di kiwi bakit ke dia min ka pai pada haki senang juga ada kebabuan ba ki kejing pendek gambakala ya kena ya revolution ban pinong hawa arta khatsan haka ap sautrik jo arta khatsan ap sautrik jun arta khatsan ka DCA department yang ke state government lembaga state nomor DCA.like/91/lie ka la pha yang ke city sha all administrative department all heads of department but the subject juga di city kalau requirement of trading license before allotment of work for the non-tribal traders contractor supplier but kan ni ke city ke balami nak kena ke DCA department ko ong wait hai kentin ibalung kot ko ong wa kini ki barjela haba kita pi tender ki joki pimdan kam ni ke license but
nakalian majongin naduk ki por ya penrem be ke city la tho shaki district council naduk ki pori ba ki dei ban penduk pendam ya kan ka city bahkan ni kan dalam bakara ban hakini ki khingget penai ba dia iyo iru ya ka jingkran jok i em tri pon council hakabai gau ba ya ki bala iyo ya ka wak order ya ba tri license pi tekane ke city baka jingkran jok i em tri pe tu khuna manus punwandurna ke state government ko ba apply ya kata tender jok pi pimdan kam tri license baka district council ko na fi ayo ya ka tender yin ai tri license timur kata hak nice part sa ko na jumuk chuke na takadaw na kailangan ko jungin nila thog la muspyo siya ka district council ba ka Revolution 1954 ka klamdam ka provision bodong ba habyo ya ka wakoda lani kita ki ba ayo ya ka wakoda ni kalong mandatory but I to license ba kita new to ki point ka baka district council haban pay so I to license ba kawin kita la don ni em ki kasi ki bala menteri ni kakam kata important ba di haban adon ki kasi la ki la ayo ka wakoda ru dai ban contact ba ya ka trading license but kini ki department ba dia ki ba de central institute badan policy ni joni le kiru ketika council haban tho ki ti syai bakar konsultu kai kata ka regulation ba ka council ka dan kan ba kanun dan ka jing pun kan bakla pada daki we ki a pada tang ban to simat pada hoi to dang share ni social media ba habede ba taka jingbo security card andi po ni sora te pi don TBH pangane pi kawai ni di ban sutu ba ngan ong pi hadin ba nga arung ne kam na dang yo shu kita bijing sampang ka ditiu kini ki central institute ong pi ani ki central government office ki contribute you ru ya ka infiltration ajing wan buhay sinang ong pi namar ba ki clear jeng itu ki dei ki bala bar bai ki persyang hi ban facilitate ya ki bala bar bai kimju aila ya ki try jela kimju ni ba ki wan ra i condition ki ba lai ho jai taman pensuk ya ki bar jela ba kin yo ya ka kontrak ni ka tender akti ban katu ka jingjia ka bajia posora jongka NIT kadega we na ki jingjia le se mat pertimit mendrim ke ba kumnu kata ka company ka bana ba na go ti kayo ya kata license ni kam yo rungam ti ya kata ni sa budin ba kadus council pi na kiyo ru kata license ka kumnu kiyo ba kum pamila jukuran na kapor lada layo ya ka license bannya skuti imna banyak kali dia jadi council ka kontai layo ya ka license ban pilih dukan jan pimla pada ban le supply no ya ki le sin on no ki jan ginep kai te ka license ka kumnu yo arung ya ngin sa verify pon council hande ka to ka jinjang apun sya ta we ba le se min pa la sisa ban penlong ya ka ka trading regulation 1954 kung kata ka white lam ban yada ya ka khai ka pateng na kata kana di company ke bana bar but ka ba khamma pa mata no pi government of India mata ka on ra ya ka we system ka balong centralized ba kinu department mata lada ki haban khot tender ki hape man khot mandatory ka dei lembaga government e-market tadi online ba di menta ka jingjia ka lang no ya ka we ka tender kidan live spa south spa tali ki ngut ko thap makin na Bangalore na Kolkata na Mumbai Hyderabad kalek lagi thap bai kinjuan channel kinti tang no kan muslo ande lembah online ki thap but ka facilitate bai ki na ki yo aru ki trebi nang the ki berkam manwan sini sabo silong na ta kadau dan kam ya kan council bahkan tho institute banado kan benukong lagi ongko kumangi baraman ba ibabon ba kiniki in ang pihak po pipe long sinang ro ibon ba ki BIS SIS ki mo ki kerteng ki ibabon ba ki bay kapar no Bombay Intelligence Services na Bombay nang ki trikam sini tingi sutu ba
kadang ngajing syak ni dan ni kajing syak penken juga ni regulation bat ka ba so lumok ro teng ba kumno kini kiyo ya kalaisan nak bawa diskonsen ban lada kiradon kita kijong iki mentre madde wow bi kyudi madde mono ndring mi de pun kenapa in tangan no ini kepada ba kan ba ka kai ke paten kan ya kan der tang renjungi prakasi